ay no ɗo waɗirde tesdugo jawɗini si tawi taƴama ande gon ko honɗum o wonata no jogii alhaali wonde taway si tawi e mbi'i ko o gorko oronayi kono se hoddiri wonde ko debbo oronta siko ɗo e alama jonde wonde alaji ko aray se wi'i ko debbo oronayi kono se wi'i ko gorko oronta si tawi togi alhaali ko oronoye alhaali ko oronta ɓayen taƴike nan en wawani andude ko honɗum ko woni ɗo alama jonnude keɓa no ara taw no wiiri warri o oronayi kono se en konti ko gorko ko ɗon keɓa ngam ɓurta jandude ara alhaali ko kadi tawa no wiiri warri o oronayi kono ko si wiyama ko debbo ko ɗon keɓa ngam ɓurta ɗuɗude alhaali tammo on no wiiri warri o oronayi fof kadi no fota woni ko gorko woni ko debbo ɗo e on alhaali ɗon o jonnete geɓal makko ngal timmugal ngal e ɗi alhaali jiɗa ɗiɗi ko ɗin ɗo wiide gen jonnamo feccere geɓal debbo feccere geɓal gorko ka orono tawi oronayi alhaali jini ɗiɗo kono nokku goo no ɓuri nokku goo jonnamo feccere geɓal gorko feccere geɓal debbo ɗumne jo ka oronota ɗon e alhaali goo ɗon ko memata few ɗum ɗo woni khulasatul qawli e tawa fi mirasil khulsa e ngattorno ka reedu neɗɗo wonɗo e reedu yumma mum simo o gasata ronude maayi ɓe o ronidata ɓen ɓe wi ɓe habbata ko dey hatuma o jibina ti jawdini sende no neɓani ɓe kamɓe jon noon sen landike ɓenne jon noon o wi yo sende ko ko woni ka reedu o jenu waɗanten ɗum ɗum anndi o jibinoyte mo wuuri ɓenna men annda o anndi siko gorko jibinoyte siko debbo men annda ko siwtaɓe kana siwtaɓe men annda joni ɓe waɗa ŋeɓɓoreji jeego e jantinoke ɗum e ŋeɓɓay wonde o jibinte o wuura sende jawdi ndin e on alhaali ɗo eɓɓen kadi wonde o jibinte boobo gorko gooto wurɗo senden kadi e on alhaali ɗo eɓɓen eɓɓore tammere wonde o jibinte kono ko jiwo gooto sende jawdi ndin e on alhaali ɗo eɓɓen eɓɓore goo wonde ko siwtaaɓe worɓe ɗiɗo sende jawdi ndin o alhaali ɗo eɓɓon eɓɓore jowaɓere wonde ko siwtaaɓe kono ko jiwɓe ɗiɗo ɗon kadi sende o alhaali ɗo eɓɓen eɓɓore jeegaɓere ko siwtaaɓe gorko e debbo sende jawdi ndin o alhaali ɗo joni noon o anndi kala ka eɓɓuɗen en waɗay aslul masala ndaaren noon hakkude usulul masail ndaaren hakkude majji bi nisabil arba e jangi nisabul arba ka ko heɓuɗen ɗon kon e ndaarugol hakkude majji relation majji o ɗum ɗon woni jamiatu alhamlis wari ɗum ɗon sera ƴette ɗum ɗon senditen e hoore masala ɓe ko yalti ko winde ɗum ka hoore masala ɗon joni waare ndaare ɓeeɗo wuuduɓe fewndu ɗo ko fewndu honto ɓuri fanɗande ɓe ka ɓuri ɓe fanɗande wo jonne ɓe ɗon ɗon woni yaqiinu ko lutti ko maranayi reedu ndu haa tuma o jibinoya o ndi jooni ɓe henndike goɗɗum jooni ɓe heɓi ko ɓe hilno masalan jooni on tino ɗon a yahude 50 millions tawi ka ɓuri fanɗe ɗon ko 30 millions kono ko boni wonɗum ɗum kanko heɓay ɗum ɗum jonne men ɗum ɗo innan ko ɗum ɗo fellita
no gasa ɓeyɗo no gasa ronka ɓeydade ɓay noon ko ɗoni pelletto min jonnima ɗum ɗo ke jon ɓeydanogol on tigi no ɓuuri ƴantogol on tigi no addu ɗo ko min jonnuma kon no ɗuuri ɓuuri ko hannoɗa kono ti kon mari si tawi noon e nokkeli go on tigi ronayi kono nokkeli go on tigi ronata sikko jiwo o ronayi kono sina jiwo o ronata ɗon no jonnatake e hunde ono habbe nani tama jetɗo min jonna on min konta joni ko jiwo ɓay ka jiwo mari ɗum geɓal kono ko gorko mara geɓal tuji taw ko jibinoyta ko bobo gorko on ɗo geɓata e hunde ono ko habbe ha tuma alhaali o feeñi o tuma fajiri ni feeri o e jantinoke si tawi ɓe jibinoyama ɓe ɗiɗo goɗɗo e maɓɓe ewi goɗɗo e waali tawre naaɓe noon e gooto ko gorko e debbo jibina goɗɗo e maɓɓe noon ewi nanama no wulla wullugol hollaygol oɗo wonɗo e wullude o no mari wonki fure wawata wullude kono arɗe ronkuɗo ande ko homboɓe tawi ɓe hoɓe maayi e ko hombude goɗɗo ɗo men nani ɗo no wulla ronke maande wo maande ko hollata ko oɗo wonno wulluɗo ko oɗo wonno wurɗo ronke andede andi wino ɗon ko hombo toɓɓotoɗen noon be goɓɓe gorona bise wulluɗo o no jogii haqqe noon kono yandani si haqqe woni soomiɗo hakkude yimɓe ɗiɗo ma tato pellete haqqe on ko goɗɗo e ɓeɗo je kono yandani ko hombo ko honno toɗɗorten ko kaari ɗo koye suɓi Allah yo Allah suɓanayi onno waɗirten ko urba e sifike ɗum joni aray ko masatu khumsa ɗo yettude on kamiratul hamli ko bil misali yaqtadihu al-maqal onde ko ka tabulo misal jiɗi ɓurta feeñde ko ndondi ɗo نغادي الخلفاء المشركة صنعني بأدى المشركين وهو الخلفاء سونا المشكل هذا نقول ايوه خلفاء وجوكي على جيد daño mari alaji ɗiɗi mari zakar mari farj kono ko ɗuma woni titulaire ɗuma ko supplémentaire man ɗuma ko original ɗuma ko bonus aɗa na muski ko hulsano so on tini jogui farji ne jogui zakar woni hulsa woni munuga kono jiiɓaki so andama ko gorko jogui waare awa imo faale wawi huntande debbo haali kono mo jogii toon parti so a yi ɗon ɗum ko farji debbo juste no woodi yalla jari ɓuri e ɗo simantiri ɗon woon ɗon goɗɗo tañi o heɓi ɗuma ɓeeri France fi yoɓe changé yoɓe élimine ɗum waɗi kamɗo plusieurs fois sa yi ko sukaa kono ko jiwo kadi kono ko mbaradi gongol ka suka o ɓuri wowde kono jogi en mo jogi fardi tamama joni noon ɓenni mo ko ɓe o honmo faala wonde honɓe faala tawtude équipe hommo ka worko par ce que yana fayde tawa mo faali gorko o faali mo debbo ko ɗum aɗata ka makko ɓayni hawa yo ekkito ɗum ɗo yo wowtu ɗum ɗo wongol gol ngoraɗo ɗum ƴe ronko famtodiraɗe ɗum woni fof ko hen fam kono ha joni ji woni moɗoɗe fiiji donc ni laaruɗo ea toon ɓe itta ɗum ɗa ɓe emina ɗum ɗa ɓes rutta ɗum laarude idan ko ka masala men on muskil on non
si muskil ala problème ala woni ko ngana ko jibaati ke andi ko hon wati dem ko hon wati joni hala ini fene no hai koyo wal tabdil di wal koyo fene ta ko fene ta nare hakore masahul mas'alatayn ordonati yo no jami'atul khunsa سيأتي جوني مثال مثلا هناك ابن ولد أنثى ابن ولد أنثى يعني ولد كان بجت غرب بجت ذم وما يجي غرب ما يجي غرب مسند ذلك غرب كافر kono lo tanginoya feeñe e wonko fayni kon joni waɗen takbiru ko goon takbiru ko goon so tawi mi ko gorko masala min kam tena waawi ko ɓiɓɓe worɓe ɗiɗo waɗi jawat min ko feccete ko emɓe ko e maɓɓe ɓe ka tawi ko debbo jawat min ko feccete ko feccetati onon jogii ɗiɗo onon jogii gooto ka jooni noon fiyehewu jamia ɗin masala tawi ndaare hakkude masalaji ɗin ɗo ɗiɗi onon hakkude man tabayun sinani salat baynahuma tabayun إذا نضرب القائد يقول إذا كان العددان متباينين ونضرب أحدهم كامل أحدهما في كامل الآخر 2 fois 3, 6. Il y en a 6 divisé par 2, 3. 6 divisé par 3, 2. Maintenant, on a additionné, on a donc, il y a واحد في 3 واثنين في 2 4 يعني وجودي ويا الهادي 3 وجودي ويا الهادي 4 إنه الكون من جنب 4 وأنا أقول له رودم 3 إذا جوني 3 وأنا وجودي له 1 في 3 1 في 2 وجودي له 2 3 وجودي له 2 ما أقول له رودم 2 جوني 2 هيك بدنا 2 و3 جيب 5 يتنو 6 وجيب 1 على موقوفة إلا يقضي حاله فإذا انكشف حاله على أنه ذكر أخذه واحد وضم إلى 2 صار 3 إذا انكشف حاله وهو أنثى ولدتكم له وتلو ونمي ولي للذكر مثل هذه الأنثيين كله في حال الرجاء من انكشاف حاله سنتانجي على لما كون فينيو تاو كو فايكو تاو بكاسا فيولو كو هندي فيدما ما هندي فيا ngando ko groupe ko tawti joni be jonno odo kadi wi mun yata haado min Allah no wadi min ko mi gorko fokko no andi o faala odla dumma mimi ala munya ko ni sendirte ko ni sendirte jawdi joni non addu monta jawdi accani jema acca inna ko acca ko
55 millions. Le 55 millions divisé par 6, vous y avez donc fois 3 au rendez-vous, fois 2 au rendez-vous, fois 1 au manque. Joni, voilà, 55 millions divisé par 6. Je l'ai 55 millions divisé par 6. Il y a 9 166 666. 9 166 666 francs. Nous avons fois 3. 27 500. 27 500 000. Fois 2. 18 333 000. 18 333 333 francs. Bon. Je vais dire que on 9 millions fois 1, on va chiffrer 9 millions 166 au mai. Je vais 27 millions 500. Je vais o andi oɗo woni feccere manque feccere seeɗa ɗum montant ƴetten ɗo jonde hunsa o muskil o ɗum ɗo mari si la yalnoy ko gorko ƴetta ɗum ɗo sabu ɗum ɗo feccere o ƴetta ɗum ɗo watta ɗo hawre e ɗum ɗo ala ɓe foti si a wi ko debbo ɗum ɗo watte hoore oɗo hara woni luumol ɗum ɗo ko ni sendirte ɗum ɗo en dañi e alhaali makko on feeñe si tawi noon en dañinaki waɗi si woni seeɗa toon o maayi joni mo gasa ronde o maayi yen timitamannade feyi ono jawdi sendirte tun oɗo funsa muskil kadi kadi maayi ndiɗo joni taƴike andugol ko honɗugo woni no gasa ko jiwo maayi ɗum no gasa ko gorko maayi ɗum joni o andi be o rona ya o gayna ɓeɓal makko ngal waɗe on tumat no gasa mo ronde ɓe ngara ƴetta ɗum ɗo tawi ɗo si tawi se waɗi misal joni wona ɗo o andi ɗo alaaji ɗi dina worona kono ka woni gorko ɗo ko ɗon ɓuri ɗuɗude joni ko honno watte en jonnaymo feccere keɓal gorko feccere keɓal debbo honno waɗite ɗum oɗo naf oɗo masala joni oɗo siis yalta ɗo المثل في أحد الأحوال نظير الناتجة من النظر بين المسألتين أو بين المصلحتين فنضرب هذا الناتجة في أحد الأحوال يجب 6 fois 2 الحالي بودي ونا 6 fois 2 ونا 12 ونا 12 il ne donne 12 divisé par 2 6 12 divisé par 3 4 giorno e anche giorno è 2 n plus 6 n fois 6 Alors, l'homme vient de 6 magazines. Alors, donc, il y a 2 fois 4, 8. Bon, 8 plus 6, 14. Divisé par 2, 7. Bien le mot, 7. Alors, il y a 1 fois 6, 6.
1 fois 4, 4. 4 plus 6, 10. Divisé par 2, 5. Hein? Bien numéro 5. Au 5, au fait qu'elle est dans l'autre, et fait qu'elle est dans l'autre pour qu'il y ait. Joni, il y a un autre gars. Au 7, fait qu'elle est 3,5. Bon. Gebal de bon. Dans le 12 d'or, quand on fait tellement que 6. Fait tellement que 6. Faisant que 6. 6 fait tellement que 3. Bon. Donc on gebal goko. Gebal de bon. 12 d'or. Ça va nous dire qu'on est 4. Au 4. Bon, on 4, donc, faites le mot de l'eau. Il y en a ni ne fait que les gens pour faites les gens pour dire, ça a été un livre de Dieu. Donc, ça a été un livre 5 plus 7, 12. On y a un livre. Arrêtons, il y a un café hard. On y a un alhali makko feeñugol konko yaltinda aɗaɗaari hakkude o masala to bayno hakkude ƴetti a multiplie o a heɓi o 6 o 6 a multiplie par 2 alhaali ɗiɗi 2 wone 12 on ɗumata noon sendita 12 o e hoore masalaji ɗiɗi noon ko mo ɓe ko hen a multiplie nan ko may kon e hoore masala noon e masatimo hiɓɓiniraade kadi ɗi sendita par 2 joni noon tawi woni orona alhaji ko oronta alhaji jigo ɗo hedda e woni joni inne zam bin walad akhin bi abi Musa. Joni sonnaɓe maari acca moodi mum acca ɓiɗɗo mum debbo acca ɓiɗɗo kotira mum baba koto mum baba goto koto ko munugana jiibi joni so imi wiito zaka maanaam ko zawju bintu ibnu axin li abi haray zawju ne jogii rombo bintu ne jogii nis o yaɓetta ko luttigo joni ɗo hakkude majji masalaji arba wono jogii wahid wono jogii itnan wono jogii wahid luttuɗo sen kolti ko debbo bintul akhi ronota wala woni bintul akhi ronota yo na rono yo fay masala min arba zawju min jogi wahid o no jogi ithnain fardan wa wahid radda o ñetta salata o no mala e wuta jonno ndaari hakkude ɗi masalaji ɗuɗi hakkude masalaji ɗiɗi ko on woni hakkude majji tamasul no fota siko tamasul tawi adduñi no fota ko goto ƴettete ƴetten goɗɗo joni noon e wi e multiplie on noon ala ari ahwal ɗon ko 4 fois 2 ko alhaali ɗo e alhaali ɗo naati ɗi on ko arba on naati ɗo noon wiye moye alhaaliji ɗiɗi ne jogii ɗo kono e jogii korno joni ko arba fi isnayi kam yakon samania joni samania divisé par 4 isnayi joni noon aren ɗo inne goɗɗo zawju ɗon jogii wahid fi isnayi واحد في اثنين
اثنين زائد اثنين 4 divisé par 2 اثنان. Or le jogi 2 fois 2 4, 3 fois 2 6, 4 plus 6 10, divisé par 2 5. Bon. Or le jogi 1 fois 2. 1 fois 2, 2. 0 fois 2, 0. Donc, 2 divisé par 2, 1. Donc, il faut qu'il y ait 2 et 1 fois 1 plus 5, 6 plus 2, 8. Donc, ni madame jottaki roni alhaali goo ka o jottaka feeri alhaali makko ko ɗum ɗo o joni. Bon joni yani huwa waɗi tawna fi takdiri zakat wala ɓe fi takdiri unsa sura goɗɗo goo yeeso fi takdiri unsa waɗat fi takdiri zakat joni zawdu زوج شقيقة والد خنثى ولد أبي خنثى وولد أبي خنثى هن ووالد ما يكون أخ سأقول يقول سنان أخت لأبي وإما أخ لأبي أو أخت لأبي. طيب ولا تقدير وذكر معنى زوج شقيقة أخ لأبي للزوج النصف ولأخت شقيقة النصف ولأخ لأبي الباقي. أصل مسألة 2 و2 متماثلان. إذا أصل مسألة من 2 1 لم يبقى شيء. ولا تقدير أنثى معناه زوج وشقيقة وأخت لأبي. الأخت للأبي مع الأخت الشقيقة الأخت لأبي تأخذ السدس تكمل لثلثين. إذا هي لها سدس تكمل لثلثين. فأصل مسألة من 6 لأن 2 مع 2 متماثلان و2 داخل في 6 فأصل المسألة من 6. للزوج النصف 3 وللشقيقة النصف 3 وللأخت لأبي 1 فآلت إلى 7. الآن ننظر بين 2 و7 ماذا بينهما؟ كباين نضرب هذا في هذا فالناتج يكون كم؟ 14. يقول 14 يضرب في الأحوال. الأحوال كم؟ حالتان حالة الذكورة وحالة الأنوثة. لأن 14 في الحالتين. كم؟ 14 في الحالتين في الاثنين 7 14 fois 2 7 14 fois 2 يون دار 14 وأنا الإنجيل ما كنت إلي ولي الهادي مراد الهادي ديا يون لو 14 multiplié إذا إنتم الهادي جيل يعني 14 fois 2 أنا سيكو إلو كان يقولون خنا خلص يعني خنا الهادي جنين سيوني باي واي ودانا خلصا غوت ودا مشكلة لو بدي ما قطعت لو بدي لو كن الهادي جنين دول كنوسوي على الأحوال إذا 14 fois 2 جانتا جيلو 28 جوني 28 divisé par 2 14
28 divisé par 7. 3. 3, hein? Là, on disait 3. Là, 4. 4. 28 divisé par 4. 7. 4. Ça. 4. Giorno, allez, il est ordre, on dit 1 fois 14. 14. On dit 3 fois 4. 12. C'est une petite on a 26 4 divisé par 2, 13. D'accord, on dit 13. Arrête chaque alors. 13. Fois 1 fois 14, 14, plus 3 fois 4, 12, 12 et 14, 26, divisé par 2, 13. Alors, comme ça, on donne 0, on dit 1 plus 4 égale 5. 1 fois 4, 4. 4 divisé par 2, 2. Je ne dis pas de l'eau, dans le stade 13, 26, 2, 28. Donc, on y a un kawai sonnal corona kawai gorko jon non si tawi oroni mo arde dino kono hara ko sengo go ɓuri wona o misal ɗon bidabt sera si ɗon ɗo misal bidabt joni ibu wala ɗum unsa ibnu wala ɗo unsa سيمي وبرضه خرج اثنان واحد سيمي وبرضه وثلاثة اثنان واحد جونو دار هكذا اثنين دو 2 fois 3 6 fois 2 الأحوال يصبح combien 12 إذا الجامعة 12 12 divisé par 2, 6, divisé par 3, 4. Je n'en ai pas 1 fois 6, 6, plus 2 fois 4, 8. 8 et 6, 8 plus 6, 14, divisé par 2, 7. 7. On dit 1 fois 6, 6, plus 1 fois 4, 4, 4 plus 6, 10, divisé par 2, 5. Donc, on a dit donc, on dit donc, il a besoin de Gebal. Faites le Gebal, faites le Gebal. Car on a dit donc, on a dit donc, زوج أخ لأمي ولد أب أنثى ولد أب أنثى عندك ولد أب لو سويات يقول أرأي ko أخ لأبي سويات يقول ko أخت لأبي كان قالوا لنا جوني وتكبين الذكورة المزوج ونجوغي نصف إخوة الأم نجوغي ثلث كانت وجدتك مهديكم كان يونس المسألة يتفيه يديد حق لما تكون تبايد نرجع هذا في هذا ونقسم مثلا من 6 ونجوغي نصف 6 و3
ولا يجي ثلث ستة واثنان لو تجيب لو تواحد سيمي كو أخت لأبي ويجي نصف لزوج نصف وللأخت لأبي النصف وللإخوة لأم الثلث. إذا فأصل مثلا من 6 نصف 6 3 ونصف 6 3 وثلث 6 2 فعالت إلى ماذا؟ عالت إلى 8 عالت إلى 8 يونو داني حقونه 6 و 8 أقول 6 و 8 ماذا بينهم؟ توافق ونضرب وفق أحدهما في كامل الآخر وفق 6 3 3 في 8 24 ناتج 24 في 2 الأحوال كم يطلع؟ 24 fois 2 48 48 divisé par 6 48 48 divisé par 8 6 4 hein? 48 divisé par 8 hein? 6 non 6 ok yonno are oɗo zawdi on jogui ɗo 3 fois 8 24 plus 3 fois 6 18 on est 2 4 42 4 divisé par 2 24 21 on a dit 21 on a dit 2 fois 8 16 plus 2 fois 6 12 28 divisé par 2 14 on a dit 14 on a dit 1 fois 8 plus 3 fois 6 18 26 divisé par 2 13 hiɓɓinen ɗino so tawi foti e ɗum ɗo haa e golleɗe sewi 13 plus 14 27 plus 21 48 voilà ɗo o woni e alhaji ɗiɗi ɗino kono kaka woni debbo ɗo ko ɗo ɓuri ɓurde e jonnama feccere geɓal ngol ko feccere geɓal ngol heddi alhaali gooto ko tawata orono ɗiɗi ɗino harno fota kadi terɗo donc bi ولد أبي أنثى على تقدير الذكورة بنت نجوج نس سامي كوكو يعني أنا بنت أخ لأبي وجدت إبراهيم المفرد الاثنين بنت نصف باقي واحد سيكون في قدامكم أنا بنت أخت لأبي لو أصبح بالنفس لو أصبح مع الغير فهي واثنين واحد كل سن كأول بنت مع الأخ لأبي
عصب بالنفس يأخذ الباقي. البنت مع الأخت لأبي، الأخت لأبي عصب مع الغير. فهم وجدت يقولوا تيكو وبيرتين لا وبيرتين بايكو أسكتوا ديركت نكو آخر كأول أخت لهم والأخوات يتكون بنات فهم ما هن مؤصبات لو فوق وجدت يقولوا فردين ومسلوا إلى رأي قد هيون يوم يفكر تفجرين ورجع تفجر بس كانوا أريون وأن يفجر بانكو سوني قول وجدت هيدا وأسكتوا سوني دم وجدت هيدا وأسكتوا. إذا توقفنا إن شاء الله ميراث الحمد ومثال غور إن شاء الله إذا أو ومسألة جدي هواية ولو ميراث الحمد كأنه عربي ولو خنثى مشكل نونيبها على قدر ننادي problem kono ko jangante ko e jangu mara lowa banni habboda ɗo mbarode yaltude o fella yaltitali ɓural ko neɗɗo finkari o nafus kono si tawi no mbarode yaltitoyde e allah o waɗo eɓe si ɗum aroyi sifam ɗo aroyi alandoyama meɗen heɓi ɗo probléme musidɗo amen no maayi ɗo mo acci ɗo ronoɓe kono e ronoɓe ɓenɗo toon mo alhaali muɗum feeñaade anndaaka ko gorko baka ko debbo jooni kalamo ko en walle men ɗum honno ɓe sennitandi jawdi ɗon a tawa jaka bat ko jannguɗa ɗum ɗo ko enen o ɗo mo ngunugana jiiɓiɗo wondi himo wuuri ida ɓay to himo wuuri yurja inchaf haali no tañƴinaaka alhaali makko feeñoy joni ƴetta o alhaali harma inna joni adde jawdi ndi mi senda ndaara inna hottore wonde o feeñoy ko gorko si o yaltotoy ko gorko ino bappano ɗo sonnaajo on no ɗo sonnaajo maylo on no ɗo ɓiɗɗo makko debbo no ɗo si o yaltoyi wonde ko gorko o yara ko ɓiɗɗo may ɗo gorko haray bappa may ɗo heɓata haray ɓeygu may ɗo ƴettay jeertaɓa o ɓiɗɗo debbo ɗo kanko e ɓiɗɗo gorko ɓe sendoya ko luttu ko li zakari mithl hadi ɗum sayi joni ko ni wonde nge wadde jawdi ndi ndi feccete pecce jeetati nene on ƴetta ɗon gootu ɗum woni ɓeyngu faati ɗon ɓay ɗon o feeñoyi ko gorko ba o feeñoyi ko debbo ɓay tun ɓiɗɗo debbo no woodi ga on ittimo e nayaɓal laɓi mo jertama on ɗo la yahtalifu nasibuha joni o jiwo ɗo ko on jeɗɗi luttuɗo wona e senditede kadi pecce tati o henno ɗon peccu ko lutti ko mare ma ndaara ɓuri fanɗo ko kadi jonne ngunugana jiiɓi ɗon ko lutti ko mare bappa on ala heɓu e o haala si o feeñoyi ko debbo haray kamɓe ɓiɓɓe rewɓe ɗiɗo ɓe jogii tataɓe ɗiɗi yummaɓe ne jogii jeertaɓal tataɓe ɗiɗi e jeertaɓal hakkude mum ko tabaani woni jawɗe feccete pecce nogay e nayi jiwɓe ɓen ƴetta ɗon 16 nene maɓɓe ƴetta tati woni 19 lutta juɗo on joyi ɗon ko bappa on jeyi kono ɓay en annda ko honnugo feeñoyta bappa o yo muñño jonna ɓeeɗa ko ɓuri fanɗude konko ɓe ɗo heɓude kon on tomati mara ko lutti ko si tawi ɓe wi kanko kadi woni seeɗa tum o maayi sendanɓe joni ɓe jonnama feccere geɓal gorko feccere geɓal debbo nda waɗa laawol ngol jantiden ɗo ɗo
قال فهمك إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يفهمنا دينه وأن يرزقنا العمل بما علمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كعصبات له برضه أنت عصبة بالغير. العصبة بالغير الأخوات، البنت مع الابن، والأخت الشقيقة مع الأخت لأب، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت لأب مع أخ لأب، بنت ابن مع ابن ابن. هذا عصبة بالغير. أصحاب النصف هم عصبة بالغير. والعصبة مع الغير الأخوات مع البنات، سواء أخوات الشقيقات مع البنات أو بنات الابن، أو أخوات لأب مع البنات أو مع البنت أو مع بنات الابن أو مع بنت الابن. والعصبة بالنفس الذكور ما عدا الزوج والإخوة الأم. خلاص جزاكم الله.